Ang Ginoo maada iyo. Pagbasa ti Kang Santos nga Ebanghelyo, sumala kan San Mateo. Magdayaw Han pakakita ni Jesus handa mo nga mga tawo, sinag kahiyahin pungtod, nandito lining ko diya, binalirungan hiyahan iya mga tinunan, nga nagtikang hiyahin pagtudtuha ira. Palaran at dun nakilala nga kablas siya ha espiritu, kay ira ang ginhadian han langit. Palaran at dun masurupon, kay pagliliawon hirahan Dios. Palaran at dun mapainugsanon, kay kakarawaton ngira ang iginsaad han Dios. Palaran at dun may dako at tinguha, pagtuman han kaburoton han Dios, kay patutungahon god hirahan Dios. Palaran at dun maluluyon ha iba, kay maluluoy man ang Dios sa era. Palaran at dun maglinis in kasing-kasing, kay makakakita hirahan Dios. Palaran at dun nagbubuhat para hinkamurayaw han mga tawo, kay tatawagon hira nga mga anak han Dios. Palaran at dun kinpapakurian, tungod nga nagtutuman hirahan kaburuton han Dios, kay ira ang ginhadian han langit. Palaran kamo, kung pagbiay-biayon, ngan pagpakurian kamo han mga tawo, ngan pagbutang-butangan kamo tungod la nga akon kamo mga sakop. Pagrayhak ngan paglipay kamo, kay dako ang balos nga andam dito ha langit para ha iyo. Kabugtuan ang Ebanghelyo hanaton Ginoo. pagdayawon ka, Kristo.